o batla o fumantshwa mofutu ka ra lenyalo leo leng ka ra lona wena o tla ka eng bane lenyalo it's a two-way commitment traffic khotso a le siko o mongwa lona tlamea ra etse khotso e be teng ke tlo dula ke le bua le ntselene pride ha ona mo isang batho teng lenyalo la lona le thekesela jeli ya pheletso ke pride na ya lona le nana le a tseba kati ha ona phoso ha o kopa tshwarelo ha o entse phoso ene ere ku jetse le ntselela re ho lokile he nna ke tlo itholela ha hona mo le isang batho teng ho teng ho tlo dula ho senyeha o ntso shebile o tonne mahlo ene ke buile ntselena khale ke re batho ba babedi ba nyalaneng ha ona motho ya perfect kale why o batla lenyalo le perfect wena diphoso di teng diphoso di tla dula di le teng diphoso ebile di a etsahala di be di lokiswa ebe mosotho bua mantswana re ho sengwa ka molomo ho be ho lokiswe ka molomo abana ibe o mongwe wa lona o tsikidiswa ke chelete kapa ke material things di tla fela mamela di tla fela ene kana go di felang ena o nongo sa mmone ka baka la dintho tse o nona le tsona alaka tse ka re o tla aka o phuta ba le siko o bo fedile tu bona e ka ba ntate ka ba mme a sa sebetse ka ra lapa empa hona le karolo e a e bapalang don't ever undermine molekano ha o bane e le ntate a sa sebetse ka ba le mme a sa sebetse na le karolo a e bapalang ka ra lapa le ska ba tsikidiswa ke mosebetsi ke montare hineng ke mosebeletsa nna ke kgathetse dimo le file monyetla ono wa hore emo a be le monyetla wa ho kgona ho sebetsa emo a tshwarelela ba ka mona alo so qala ba makoko ba no sebetsa o tla fela mona sa le useless ka jeno dade o monyetsi jwa e seleng e fapane ha e sona re ntho tsa lefatshe jale se di utsikidisa mme ha o so mona sa le useless ka jeno o dumetsi jwa nga o nyala so thetsitswe ke mang ere ke o jetse ha ke lo qetella taba tsaka tsa manyalo ha hona ntwe bohlokwa le ntwe monate ka ra lapa jalo ka ho buisa you plan together a halelapa together le bana ba lona ba kgona ho bona tsela ho lona sane be re ipotsa o bane bana ba tsile taolong ke ka ho he rona bo Lefa Pheto re hlophisang dikopano tsa o tshwana lena di 29 mo teng re tlabeng re dutse BG's launch zone 11 makeno e tlabele mahala motho ena o tla ba le teng a bina je
tla ba ebila nthwena ka di 29 re tla be re shebeletse game ya Chiefs le Pirates. Bomme le bontate ba ausi le ba abuti bana ba sele di kgaitse di ka le mema 29 October Saturday fitla o tloa ka 12 angut ra yetsa nje